Good afternoon. Angus, inhale. Exhale. Minsan pa, inhale. Exhale. Nakitang kayon. Tataak lang ag nervyos. Kaslaak lang nagrekoleksyon ta aslamet mabainak pa nga agi-share anyway kunana brief kunana basit lang ababala ang homily kasarunwak mo dagitoy talaga nga the best homilis mo tatanga kaslaak lang nagrekoleksyon palakpakan tay man ida naglalaing da niya makapasangit kada makapakatawa actually nalaing nasisiglat da so nga pagyamanan tayo ida. Kaya nom ta danto kanuman no next year apay adda parto na dati may isa ituloy nanto kan. Haging nga pumanawak ka adda ta sharing na nya. Agrep-reflect or tay pa parbangon. Daytoy nya pa nagtutuok de passion. Ke nagatidog nga pagpampanunutan manipod maisaklang iti okom. Pinili na ni Barabas, pinagawit da iti cross, nagbuggo ni Pilato, tan nakayat nga isuna makabasol, nagawit ti cross, nasaraka ay tinulungan ni Simon nga taga Sirene, nga anak da Alejandro kenne, dala tarupo na mga tatabno, apay kapoy. Aging nga na ilan sa iti cross, dinuyok dati bakrang na aging nga nauyos iti biyag na no kita nagatidog nga istorya ti panakaisalakan ti panagtutuok no kita nagado nga mabalin tayo nga pagpampanunutan. The late Abot Rabang di may pimusa di mong tayo di Santo Domingo nanapnapang kayo di alangan sursuro na kami idi na gapotamong isuna nalaing agkararag nalaing agmeditate kapadpadasan na kanupay idi. Kunana, 3 o'clock in the morning, padasin na kanuri na di mailan sa ti cross. Ngasjay, kunana niya, nga agsanggir kano diding na, imaginin na, nakakasjay sa ka na, imaginin na kano nga mailan sa ti cross, with all the lamok, kada ano, anyatan aga, kan siyempre malamok mo't jay, kuana, jay bagbagin nga kunana ka talaga nga lamo-lamo awan amin. Katalaga din lansada niya po Society Cross ka lamo-lamo awan ti haanda nga inaramid nga nakabarabar haan. Imbaba indagarod. Kaysa padpadasin kanon di abot rabang nga ikas diyan ikararag. Kaysa ti ko na malamok mo iso na daduma si paten na mo jamo no sa dinno malamok. Kaya tagrep-reflect imay kanya tayo din na minsan ti relic of the true cross. Ginakailansaan mismo ni Apoy. The true cross kaya nasawan, di na-recover da after how many centuries, na-recover da di cross. Kat at nakaalo da ti batit nga tiping isot impas pasyar da kanya tayo, imay kanya tayo binagbag kat tayo nga nag-venerate tayo ti relic of the true cross. Kapampanunutek mat, nagado ko mano insave tay amin dagijay no ammo tay ko mga no ammo da ko mga isuna nga talaga nga agungar tong anak ti Dios nagado ko mainsalakan da ayan na ngay dayjay ispongha nga pinagpasagupsup da siyempre relic lata dayjayaan ayan na day di corona diya kamo na isave da di corona di cross akadda ayan na jilansa nga ng tudok. Ayan na di tapok nga nagtedtedan di dara na idi agtedted di dara na nga si babayog iti cross ayan na dagdi natatadem nga saplit nga nang donor kanya na nagmayat ko mano na isave tay amin da ayan na di pika ni Longino nagan na di nang duyot di bakrang na niya sa nagpuswak ti danumken ayan na kung ta di pika na. Anya nga na nagmayat ko man na isave tay amin dayjay, dinagado ko mga relic nga naikwa tayo. Kasi ak mati pampanunutek na kumano mapanak ijay ayan din nakatayan ni Apo Jesus. Apay adapay nga tajay henerasyon di lamok nga nang kagat kanya namon no adapay. Kung nagmayat siguro mapanak siguro agpagagatak ti lamok.
Taapaya, siyempre, nasipsip na jidara ni Apo Isos, saan? Kas ladinggay ko madimat, nadinggay ka, nadinggay ka, makagat na ka, umalis, madinggay mat, kasi kumanya. Kano mapanak siguro di jay, mabaling mga tanga ko na ako, naglabos-labos akon, wow, aday mayon tit, kunana, wow, jidara ni Apo Isos, agtartaray, na ihalis kanya. Nagmaya nga tanya. Ngam na napangka mo di jay, ay kadetay mo may nga, ti mo na alam nga lamok kadetay, lamok nga napandiyan, ti man nanakaw. Ay, man nanakaw kalakta, ah. Tinaalam ka, lamok di jay, ay, nang kagat di man nanakaw, may na mo intransfer kanyam, di man nanakaw talaga. Siguro nakaumay ti Pilipinas di jay. Nakaumay di jay nga lamok. So nga, nagmayat siguro nga, uno saan, dagitay, dagitay audience ni Apo Isos. Siguro tinakaumay nga lamok dito ka, dagitay, nangiwagayway, ni Kristo ti Arimi, idi makuan ka pinili da, mamarites na gito. Siguro, ado ti lamok nga nakakagat ti mamarites, iya imay dadtoy, iso na iwaras. Siguro, kitaan nyo, napaya nga, yung politician, no, di pamilyada ka, agbalinda amin nga politician. Siguro, di lamok nga makagat, may alis-alis. Siguro man no dagitay no papadi andi jay makagat di puli papadi damet. No abogado no memestra no chismosa amin nya kakaruba iso nga agrikrikos la siguro di jay lamok nga giwarwaras. Ngam no kitaan tayo kalabsat iso ti kungkunak no nga tano maalak dayta nga lamok mga nang kagat ken ni Apo Hesus tapno umay magkanyak. Ta nagsiaat ko ma di jay kunanak apay nga kasta ti kababalin na dayta. Nasa dugo na yan. Iya ko man ya. Adda jidara da, nakapuli. Kuno ko mano kas jay, hamo nga sa lodsodonan nga, apay agayatak. Siguro no na ibig maldik jidara ni Apo Isos kanya tayo ka, hantay sa lodsodan na, hantay nga sa lodsodanan no, agayat tayo pay laeng haanen at adda nga jido, dara tayon. Agpakumbabaak apay sa lutsudan tay pay laeng no jidara ni Apo Isusan kiti agtartara jidara tayon ka automatic ang napakumbaban agserbiak asipopodno kun ampay laeng hantay nga sa lutsudan nga taday jayen no jidara ni Apo Isus isun ti agtartaray kanya tayo kita inyo tinaramid na anya nga sakripisyo. Anya nga kadakkel ti ayat na kanya tayo sakripisyo na inted na amin, agraman biyag na, imbukbok na ti dara na, imbaklay na ti nakadagdag sen nga kuros na, tapno laeng maitanok dagiti tattao na. Kano nga tano, jidara na ti agtartaray kanya tayo, nagpintas nga taday ti lubong tayo. Uray da tayo lang nga Kristiyano, datayo nga nabunyagan kin ni Kristo, o mauawat ti bagi ni Kristo, no aramiden tayo, dayjay inaramid na, o nagsaya at nga tangalubong tayo, awan agbisin nga kaarubam, automatic atulungam, awan ti tumangsit, tano makasarak ka tinatangsit, automatic nga adda kinapakumbabam. Awan ti agtakaw, ta isuna ka haan na pa'y tinarigagayan, isuna ka ti tinakaw na ti biyag na, iso nga datay nga tano agtartaray nga ta iti dara tayo ni Apo Isusen day tinaaramid tatan nagpintas nga tanga lubungan nagbalbaliw na pabaro nga tanga lubungan no nga tano agtartaray ti dara ni Apo Isus kanya tayon na itanok ala rugyan tayo ibasbasit tayo tapno nariga mo no gulpiyon tayo ijay may nga pamilya. Di may nga pamilya ko makat natudukan tilamukan agrikrikos ladya lamok nga naalakin ni Apo Isusan kaagtartaray iti dara tayon. Anya nga tanga nakakaskas daw, anya nga tanga nakapinpintas nga pamilya, anya nga tanga pamilya nga adda pa nagkaykaysa, adda pa nagsisinaranay, pa nagtitinarabay da. Ngam apay masapol pa lang nga kagaten na tay tilamok. Apay agbirok tayo pala tilamok, alalalamok, lamok. Agbirok tayo pala, ang alalalamok, digyayan nila mo kang digdigusan da, nabuyayaw. Apay agbirok tayo pala lamok. Kawari in fact, alaan tayo mat, itinasantuan ako munyon.
Kinaagpayso na kinatantanok pay ngam dara na ta, bagi kendara na ti awawaten tayon. Apay nga rod nga haan nga aggaraw, dahit nga bagi kendara na kanya tayo. Mano nga simana, ure man no mano nga simana, ure man no malpas mo amin daytoy no hanga agtaray jidara ni Kristo kanya tayo. Tinasanton ako munyon kanya tayo. Kaanon to nga ta? Datayo nga agsakripisyo. Datayo nga mga aramid ti sakripisyo para laeng daytoy. Apaya nga haan nga marina nang runa iji kabibiyag. Apaya nga haan nga mananam dagiti kakabsat. Uray di man laeng mangrugi iji pamilya. Iji sisa. Iso nga iti kunako naka. Hantay nga uray hantay agbirok ti lamuken. Dato'y tinasanton ako munyonen. Apay nga natangsit pay laeng. Apay nga managing bubukod pay laeng. Apay nga naturay pay laeng. Apay nga sakit pay latinakem. Kidi agsay sayang.